بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala ya hamda shukur kuran. Mi ummat ke man nabiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam salawata salam levun edi dua kuran. Adi mi duaga iturekalege faanuge al sahabina mitur ashabun shamil kuran. Male City ge Izzeteri Mayor Al-Falil Adam Azim, Deputy Mayor Muhammad Arish, adi Councilorun WDC ge memberun Council ge isverin adi ebayakataka mi hafla hasa kureifawa Council ge Youth Skill Competition ge bæverivi zuwanu adi wadanti bevi emmeha beflun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade Male City ge Mayor Adam Azim Mayor kama hawalve wadagennevi fahun Male City ge kankamuga mujtamauge eki fantige eki gintige mihun bæver kuruma wara boda iskandeva mige tereng eki ginti taguge ade mi eki ginti eki zuwanum bæver kuruma council ge eki kantata zuwanuna hissa koggen kurumaki councilun ade waran iskande kame migotun arun me mivagutumi ihtifal kurani zuwanum bæver koggen
ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಬೇವಿ ಯೂತ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೇ ಮುಬಾರಾತುಗ ಬ್ಯಾವೆರಿ ವಿಜುವಾನುನ್ನ ಹಂದಾಣಿಲಿಯೊನ್ ದಿನುಮ ವಣವಣೆ ದಿಯ ಫರಾತಕ ಫෑಸಾಗೆ ಇನಾಮ್ ದಿನುಮ ಹಾಸಕೋಗೆಂ ಬೇವೆ ಹಫ್ಲಾ ಅದಿಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೀಗೆ ಇತುರ ಮೀ ಹಫ್ಲಾಗ ಇಸ್ಲಾಮಿ ನಜರಕುಂ ನಫ್ಸಾನಿ ದುಳಹೆಯೊಕಂ ಮೀ ಮೌಲುವ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಆದ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಶೀರ್ ಅಶೇಖ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಜಮಾಲ್ ದೆವ್ವ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎವೆಸ್ ಒನ್ನಾನ್ ಮಿ ಹಿಸಾಬುಂ ದೆಂ ಅಳುನ್ ಮಿ ದಂಡವಾಲನಿ ಮಿ ಹಫ್ಲಾ ಕುರಿಯದ್ ದಾಣಿಗೊಯ್ ಅದ ಕಿರಿತ್ ಗುರುವನ್ಗೆ ಬರ್ಕಾತು ಮಿ ಹಫ್ಲಾ ಫಶಾದಿನಿ ಶಾಯಿಲ್ ಬಿನ್ ಹಸನ್ ಸೊಲಾ ಮಿ ಹಫ್ಲಾ ಹುಷಾಳಾ ಮಿದೆನಿ ಅಳುನ್ ಶಮ್ರಾ ಶಮೀಮ್ ದೆಂ ಉತಿ ಯೂತ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೇ ಮುಬಾರಾತ ಬ್ಯಾವೆರಿನ್ ಹುಷೇಳಿ ವೀಡಿಯೋತ ದಕ್ಕಾಲು ಮಿ ಹಿಸಾಬುಂ ಮಿ ವೀಡಿಯೋತ ಕಲೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪೋಣ ಕುಳ ಮಿತಾ ಮದ್ದು ಈಗಡಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ ನುಬೈ ಹಾ ಕಲೆಯಣು ಬೈ ಕಾಲೇ में मिहोना मिठा बार बार दो आरंभ मस्त है काड़ी तुका में मस्त है काड़ी हां आ जाओ ए काय की कुरानी ಮಮ್ಮಿ ಕೊಕ್ಕೊಯ್ ಬಾವಾಗ ಮಿತನಂಗಾಸ್ ಏ ಅಸ್ಲು ಕುರಿಂದೋ ಮಶ ಮಾ ಭಾರತದ ದುಬ್ಬುಣಿ ಭಾರತ ಅದಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಶ ಜಕ್ಕೆ ಪಾವ ವಿಸ್ನಿದ ಪಾಯಸ್ ಮಗುರುಸ್ಕರ ತಂಗೊಳ ಬಲಾಲಾಗದ ಉರುಸ್ಕರ ಮಗಸ್ ವಿಸ್ನಾದಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗುಣಿ ಮಾ ಭಾರತ ದಿಯಾಮ ಎಹಾ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ವಿಸ್ನುಂದೋ ಎಹೆಂಗ್ ಎಮ್ಮಿನಸ್ ಬಲಾಗಿ ಮುಳಂಜೇನ್ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಕೆ ಮೀಗೆ ಬೆ ಮಾಸ್ ಕೈ ಅಸಸ್ತ ಮಾಯಸ್ ಉರುಸ್ಕರ ಅದನ್ ಬಲಾ ಮುಳನ್ ಮಗಸ್ ದೆನ್ ದುಬ್ಬಣ ವರ ಬಲಾಗ Eh bro, ini dustbin. Dustbin ya kari ginger kikar bim macang alani. Eh, mi reach kono dustbin take noone. Chinaga dustbin ಎಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲುವೆನ್ ನೋಣ. ಕೋಚಕೆ ಕಾಯ್ತಿ ಮಾರಗಳು ಮೆಹತ ಮಗವಚ್ಚ ಕುಣಿಯಳ ಭಾಗದಕ ಮಶದ್ದಮ್ಮ ಫೆನ್ನೆ ಕಾಯ ಮಗವತಿಗಳಂಗ ನಿಹಾರಿಗೆ ಅನಂದ ಹೆಂಗ ಮಗಮಚ್ಚ ಕುಳಿನ ಮಾ ಉದಗು ಮಗಮ ಸಾಫ್ ತಾರಕ ಬೆಹಟ ಮಕ್ಕೆ ಹರ್ ಮ ಹುರಿಯ ಆಮೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹುರಿಯ ಬೇ ಪೊಲಂ ವೆಸ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತಕ ಕುಣಿಯಲಂಗ ಆದು ಕರವ್ವಾ ಮಿಸ್ ವರ್ಗ ಮೊರಕದಕ್ಕ ಫುನ್ ಮೀದ ಕೊಂಡಂ ವಸಾದೇಫಾವೆ ಇಜ್ಜೆ ದಿರಿವಳುನು ಮೀನುನ್ ರಗ್ಗಾತೆರಿ ಕಮಾಯಕ ಮಿ ಮಾಮೂದ ಅಳಗಣಮೆನ್ನ ಹವಾದ ಕೊಫಾವೆ ಮಾದಮಾಯಟಕ್ಕ ಮಿತನ್ ಸಾಫ್ಕೊಂ ಅದಿ ರಗ್ಗಾತೆರಿ ಪೆದೇಟ್ಟಮಕಿ ಅಳಗಣಮಗೆ ಚಿಮ್ಮಾಯೆ ಹಮೇಕಣಿ ಇನ್ಸಾನುನ ದಿದಿಗಮಣಿ ರಗ್ಗಾತೆರಿ ಕುರುಮಾಯ ಹದಾ ಕುರುಮಗೆ ಬಾರ್ ಎಹೆಂಕಮು ಅಹರ್ಮಿನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕಬ್ಬಸ್ ಎಕಾನ್ ರಂಗಳ ದೆಮೆහෙಟ್ಟಮಗೆ ಗಾಬಿದುಕನ್ ದಿದಿಗಂ ವಾಂಜೆ ಲಾಸ್ಟಿಕ್ వచ్చి పర్వాకుడకం ఒక ఉండాలి ఎదక దుర్గాదమ్మాని ఏకమ హాసపరేఫా తంతనష ఒమ్మ దిరే ఎచ్చెబెస్ రక్కాతెరి కురాష ತಿರುಮಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ದಿನದಗವ ಎಮ್ಮೆ ಕಹೋತ್ಕೊಳ ಏಯಿ ನೇವಾ ಹುಟ್ಟು ಏಯಿ ಹಮ ಇನ್ಸಾನಕ ಬಾ ಫದಾನ್ ಫೊಮ್ಮ ದಿರೆ ಎಚ್ಚೆಕಲ್ಬೆಸ್ ಎಗ್ಗೊತಕ ದಿನಾವಾ ಕಣಗೆ ಆಹರ್ಮಿಗೆ ದುನಿಯಾಕಿ ಉಕಾಲಿವೆ ಎಚ್ಚೆ ನೂ ಎಹಂ ವೀಮಾ ಕೀ ತೆಗೆಂತೋ ಇಬಾಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಕಾಲಿವೆನ್ ವಿ
ನೀರು ದಿಲಕ 1 ಸೆಂಟ್ ಕೊಡು. चीड़ी खोज तिहेदी आई हम मितम फने डस्टबिन गोतत्ता मिता कार्य बिस्ता को डस्टबिन नेत्ता पैराडाइज है क्या मार्केट कोरा मेरा रीति गांव महला कोने हम ते काला में हम और सहादन हुआ बोला इनको क्या करना चाहिए ते वरक ए मागे गया मुझे उन्हें कुछ नहीं करना मिता इतर मिया कोने थी ता को मिकी ने मैं मीति जा करना चाहिए हस्ता सोर न्यारे मुझे थी हपड़ा हाँ दम कोई यूं हाँ द बारा का मार को बला खाना फैशनिस्ट नहीं माली क्या थी ओले नहीं है अरे मैं तो ना हपड़े जहरी का मतलब का बारू दक्का ले पे दिया हपड़े जहाली का मट्टा का है आई हम करने के ते कि हाँ फाकुरु का में वारा हाड़ी का में के आई हम एहमिया को हपड़े जहिया से समा रुड़िया ना ए वारो को बनी क्या again මිගොත වගුණ කොල්ල කුඩකොට අමල ෆෙම්ෆුලිය ಅದೇ ಮಿಹಫ್ಲಾಗ ಮಾಫ್ ಕುರವತ್ ಅದೇ ದೆಮ್ ಮಿಹಫ್ಲಾಗ ಕುರಿಯಂಗೊಣ್ಣಾಣಿ ಯೂತ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡೆ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ನತೀಜಾ ಫಾಳುಕೊ ಬ್ಯಾವೆರಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವಾ ಆದಿ ವಣವಣೆ ದಿಯ ಫರಾತಕ ಫෑಸಾಗೆ ಇನಾಮ್ ದಿನು ಬ್ಯಾವೆರಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದೆವ್ವಾಣಿ ಅದೇ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಹೈಮಿನ್ ನಸೀರ್ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೋವಾಲ್ ಅದು ಆನಂದ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಕ್ಮಲ್ ರಶೀದ್ ನೌಶಮ್ ವಹೀದ್ ಐಶತ್ ನಫ್ಹಾ ನಜೀರ್
Ahmad Shine Ibrahim armen fahun Shine na certificate hawal koddena MNSU Business School ge faratun Raif Business School ge faratun ehin kujjaku certificate hawal velan shukriya isti ade mi mubaratuga bæveri faratuge videota ade huriha videota demme tibe furuna fenigen ediyei mubaratuge vanavanaya dia faratan alun men kande eli gotiki e duwahuge ade waki wagute deadline a hammeyan emme ginen shares libi fawa video e mihai sabun ade bæverinna fassage check hawal ko devumataka ade timmani dia farata check hawal ko devmal mi dannawalani ad counselor Ali Aymanna mi mubaratuga timmane gossawani dehas haissateka fansas ashya libigen Abdullah Akmal Rashid ಜೇಗ ಎಮ್ಮ ಆಬಾದಿ ಬಡು ಮಾಲ್ ಸಿಟಿಗ ಮೇದು ಕುರಿಮತು ಒಂದ ಎಮ್ಮೆ ಬಡು ಮಸಲೆಕಿ ಕುಣಿಗಿನೋಮವ ಮಗುಮೈ ತಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಕ ಗುಣದತ್ತವಗ ತಫಾದ್ ಬಾತು ಕುಣಿ ಉಕಾಲೆ ಫಾಹುರ್ಮಕಿ ಯದ್ ಹಿತಾಮಕ್ ಫಹಕೊಲ್ಲೆನ್ ಚೈಕನಿಕ ವೆಮ್ಕೋಗೆ ಹೀವಾಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತರಿ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿಗೆ ಮಗುಮತ್ತ ಸಾಫ್ಕುರ ಮುಂದಾ ಕಮುಗಾ ವೀಣಮವೆಸ್ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿಗ ಇಂತಿಹಾಯ ಕುಣಿಗಿನವೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸುವಾಲಕಿ ಏ ಕೀವೆತೋ ಸಾಬಕಿ ಅಳಗಡಮೆನ್ನ ಅಳಗಡಂಗ ಫರುದಿ marhaba Akmal adembaratga devaneya dia farata check hawal ko devmalu mi dannawalani counselor Saida Rashad Hataruhas haissateka fansavis shayali bigen mubaratun devane diyai Maldives National University ge Business School ge Student Association one cent ಕೊಡು ಚೇಡಿ Mubarat gafahurveri evvaniya dia farata check hawal ko devuma alun mi dannawalani meya adum azima Fashas assateka salis hashya libigen mubaratun evvaniya diyai Nausham Wahid Shukriya Mayor. Ade vanavane dia huriha bæverina ves vara boda marhaba darnawa. Ade hama faha kollan beenuve deadline ge fahum ves mieda hame vara bæver shayata vara boda support e huriha video taka ves libi fawaka.
අද මේ හිසාබුන් හෆ්ලාගේ බෑවරින්න මුහාතබ් කො වාහක ෆුල් දෙකේ මාල් මි දන්නවාලනි මේය ආදම් ආසිම් අරිහුන් මේය ආදම් ආසිම් بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم وكن محمد من نبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل السلام على من نبي آل أصحاب شامل كرام City Council ge Secretary General Mohammed City Council ge Councillor Ayman adi Saida City Council DG adi City Council ge Iswering Mozifun adi waki hasako mi rasmiyat ge befon naka bawa mi ubaratu bayarvi befon sadam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Purtam kamuka sama mi ubaratu ka ki wana hasu kur befonna warboda marhaba danna adi mi ubaratu ka bayari huriha befonna warboda shukr danna agon menge amazaki abadus mujtamoge huriha men beenu koge agon menge puri maseta haldu kor mase koru egotun emme bode masse mal city dimaya fadimuli rajya dimaya fa emme bode masse kives muli gawmu kuni kura masada warboda gawmuga miule hama gawmuge bayko mi gawmu aba kuni kore mududar kore hadi kore mikama halle hodan algon me masake me korani mujtama tibi mujtama ga raytum benu koge e miyadu fenike medie waraves creative idea take benu koge mikama halle hodan masake kori tan agawme kuriyara mi danives e gawme ge tibi rayitum hasako zuwanu madama ge leaderum puri masata kinato hallu korani takuraru ko amelde sual koramun diumu Uri masada mikam halle hodan kihinatto abadu suwal koranje abadu masada dimayo me masala abadu itura masala ufadda kanta ko genne gom kuriya ka naran emija algon me kommadus korambe kamaki masala dimayo jamu wara hulifu wa sekundiyakun mikam halle hodan kihinatto hama kihinatto takuraru ko e suwal korumun diumun ye jawabe libe gawmata kuriyara furives egota encourage hogge em algon me divhe rajya horiha rayitum ves masake korambi hori massataka hallu hodani kihinattoya en hallu hodana gottav hiyalta di ekan kurum megotu muli mujtamboga emme boda korakamaki kantata koramuna echi kiyo kanta nukoramiha war molumiha kave gege inna gotta me onnani kanta koramuna echi kiyomaki war boda fahore sharafaka vege abole gawmuga em algon me emme korambe kamaki kantata kurami atun nuni kewalatum buli kende nives mahan udami atun buli ves nukende adi video hada e create kora kudinna nangalo video sedeni adi ghost video hedeni ves ekam encourage kurambi halluta hoduma masake kurami una hivver dembi em mi gawmuga dimafa emme bod masse kiya komme miheki news vere kave emiha ata social media eruma ekko adi Instagram ves Twitter ves komme chevs kantata kura mihuna adama echi kiyumuge mahode gawmu creative mihar me dani e badluga algonmege wagututa hedo koramvi e massata hallu kora masake kuri mihuna itur hiyal demvi emihunta fen hiyal taddi emihu ege bari wambi bari me kantata hallu kora masake korami komme hiyalaki emmemol hiyal nuvedani komme hiyalaki ei kamege hallu kam nuvedani by far hiyal demu midani ekamuge muli ekamuge bodu masala neengi ehma komme hiyalaki ei implement korenje hiyalakam visna hiyal difias eives ad gohe enaves kuriyaram beenumiya gawm kuriya gendam beenumiya amo agon me hiyalta tanoskama hiyalta devenje waraboda free thinking negga wara free ko sekundi hulwadagen hiyalta demunda tiumaki muhimukame competition ko hulwadumako ekanjanu hiyal demviki hiyal hama deven abaduves ehma komme masaleki emmennan ege unduguwa masata ma kuni ala masala muli gawmu mududal kora masala gondu kora masala mikan kurani kommes bayeko amelleka malitere kunyan nuwane gonden nuwane adihama muli kandutaka falutaka giritaka ratta gondutaka amelleka kunyan nuwane kommes rayita kurate kuni wani em algonda waraboda ham eden huriha rayitun kiwa kuni naalashe
කටුතක ඵලත කුණි නාලහේ ඒ වර නුරක්කා තෙරකම කි අලගොන් මෙන් කා මහුග මියදු එබහොරි ප්ලාස්ටික් කොම්පොනන්ට් හුරිකම දිරාසතුන් දක්කාවා එම අලගොන් මෙන් ඒ මස්කේ අලගොන් මෙන් ගාතර ඒ ප්ලාස්ටික් කොම්පොනන්ට් දානේ යාර එම ඒ සබබුන් හම කැන්සර් බය එක්ස්පෝස් වුම මිරකම දිමාවේ නුරක්කා තෙරකම මෙවනි මස් කාන් යන්නේ මස් කියොම ඒ මාහොදු ගුරි එච්චේ අලගොන් මෙන් ඒ ප්ලාස්ටික් කාන්තිගෙන් හදීම ආහාර අලගොන් මෙන් සේ ප්ලාස්ටික් එබ කෙවේ මෙයාර ඒ සබ කන්තත හොරි එහෙම අදි ඩස්බින් ನೆತುಮಕಿ ಕುಣಿಯಳಂಜಿ ಹಾಲತೆನ್ನು ඩස්බින් කාරිಗ ನೆತುಮಕಿ ಕುಣಿಯಳಂಜಿ ಹಾಲತೆನ್ನು ඩස්බිನ್ ನೆತಿಗೆನ್ನೆ ನು ನೀವು ತಂತನ ಕುಣಿಯಳನೆ ಕೀಯೆ ಕಡ ಕುಣಿಯಳನೆ ಕಡುಗ ඩස්බිನ್ ನೆತಿಗೆಂತೋ ಕಡುಗ ಕಿನತ ඩස්බිನ್ ಬ್ಯಾಂದನಿ ಸುರತಮ ಗಮಗ ಬೋಡು ಮಾಸಿಂಗ ಕಡ ಕುಣಿಯಳದನಿ ಎತನ ඩස්බිನ್ ನೆತಿಗೆ ಹೇ ಸ್ವಾದಕಿ එහෙම ಕುಣಿಯಳಂ ಉಜುರೆ ನೂನೆ ඩස්බිನ್ ನೆತುಮಕಿ ಮಾದತರ ಮುಡ್ತಾರ ಕೊರಂ ಉಜುರೆ ನೂನೆ ರತ್ತ ಕುಣಿ ಕೊರಂ ಉಜುರೆ ನೂನೆ ඩස්බිನ್ ನೆತುಮಕಿ ಜಪಾನುಗ ಮಿಹಾರ ಮಗೆಗ ಮತಿನ ඩස්බිನ್ ನಹೋದೆನ್ ಸಿಂಗಪೂರುಗ ಮಗೆಗ ಮತ ඩස්බිನ್ ನಹೋದೆನ್ එකම කීවෙන්ත ජපානුಗ ಮಗುತವಗ ಎಮ್ಮೆ ರೀತಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಫ್ ಎಂ ವರ ಮಗುತ ಹರಿತಕ ಸಾಫ್ ಹೋತಿ ಮೀಹುನ್ ಎರಹುಗೆ ರಾಯಿತು ಎ ರತ್ತೆಗೆ ವಾ ಲೋಬಿಗೆ ಪೆನ್ನನಿ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಲೋಬವಾ ಎಚ್ಚಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಹಡಿಯ ನುಕುರಾನೆ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ದರಿಯಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಹಡಿಯ ನುಕುರಾನೆ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಗೇತರ ಅಳಗೊಂಡ್ ಹಡಿಯ ನುಕುರಾನೆ ಅಳಗೊಂಡ್ ಅಮೆಲ್ಲೆ ಕುಂಡಿಪುಂಜ ಗಾತರ ಕಣ್ಣಾಳಾನೆ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಮಾದಿದಕ್ಕೆ ಲೋಬವಾಂವಿ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಗೌಮದಕ್ಕೆ ಲೋಬವಾಂವಿ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕೆ ಲೋಬವಾಂವಿ ಏರುಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಲಿಬೇನಿ ಕಿತೆಮ್ಮೆ ಹಿಬ್ಬರ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಜಿಹಿಜಿಗೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಬಹಟ್ಟಾಫಿ ಐ ಮಾದಿತರ ಹಡಿನು ಕುರಾನ್ ಹಲ್ಲಕ ವಂಜಾಮು ಬೇಟ್ಟಿದಾನೆ ಈಗ ದೆಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುದಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೊರಿ ವಿಡಿಯೋ ಫೆಂಡಿಗೆನ್ ದಿಯ ಕಾರಿಗೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹುಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದು ತಂಬಸ್ ಈಗ ಸಿಂಗಪೂರ ಜಪಾನ್ ತನ್ ತನುಗ ಅಮಿಯದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ನುಬಹಟ್ಟ ತಿಬಿ ಕೀವೆ ಎತನ್ ತನುಗ ರೈತು ನಿಮ್ಮಿ ತಿಮಣ್ಣ ಮೆಂಗ್ ಮಗುಮಚ್ಚಕ ಕಡುತಕ ಫಳತಕ ಕುಂಜ ನಾಳಾನಮೆ ತಿಮಣ್ಣ ಮೆಂಗೆ ಕುಣಿಕೊಳ ತಿಮಣ್ಣ ಇಫಾಂಗೋ ತಿಮಣ್ಣ ಗೇಗನ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಾಪ ಎ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ವೆಮ್ಕೋ ವೆಜ್ಜ ವೆಮ್ಕೋ ಅದೆ ಹೆಂಕುಂಜೆ ಎಮಿಹೊನ ಹವಾಕೊಫ ಎ ಉಕಂಜೆ ಗೊತ್ತ ಉಕಾಣಿಗೆ ಎಮು ಡಿಸೈಡ್ ಕೊರಿ ಎಮು ನಿಮ್ಮಿ ಎಮು ಗಬು ಕೊರಿ ಏಕ ಹಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತ ಕರೆಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇನ ಮಿಕಮ ಹಲ್ದೆ ನುದಿಬೇನೆ ಕಿತ್ತೆಮ್ಮೆ ವರಕ ಮಾದ ಸಿಟಿಗೆ ಮೋಜೆಫುಂಡ ವೆಮ್ಕೋಗ ಮೋಜೆಫು ಕೊಮ್ಮೆದೂಕು ಎತ್ತೆ ಠಣೆಗೆ ಕುಣಿ ಮಾದೆಂಗ ಬಣಗ ಮಾದೆ ಮಗುತಕ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ಬಣಗ ಗ್ಯಾಂಡಕ ತಿರಿಸ್ಟಣಗ ಕುಣಿ ಕೊಮ್ಮೆದೂಕು ಏಪರಸ್ ಗಿನ ಕೊಮ್ಮೆದೂಕು ಮಾದೆ ಕಣಿ ಅದು ವಿಲಿ ಮಾದೆ ಹುಳು ಮಾದೆ ಕೊಬಾತೋ එහෙම මිකම හල්ලෙන් හොදම් බේන මිය අලගොන් මෙන් හම හිතා රූහුන් ගබූ කරම්බි අලගොන් මෙන්ගේ කුණි අලගොන් මෙන් මි කොෆි ද රිවස් අදි ෆුලි වෙස් ඒ බෝලා නිමුනේ හුස්වි මනුන් හුස්නුවියස් තිමන්න මෙන් ගස් තිමන්න ගේක ඩස්බින් හෙලානේ ලීම ඒ ඩස්බින් බදා අන්නානේ වෙම්කෝ එංගස් වෙම්කෝ එච්ච ගෙන්දානේ ගෙන්ගොස් ඒති නත්තාව තන නස්තා දානේ ඒකත අලගොන් මෙන් නිම්ම ෆකම් වඤ්ඤා මාදිතර හඩිය විස්නුවානේ දිව්‍ය රාජ හඩිය විස්නුවානේ කඬතෝ කුංජ විස්නුවානේ මුඩුදාරස්නුවානේ මිහිරක ಕಂತತಕ ವಿಸ್ನಾಗ ಅದುಗ ಜುವಾನು ಮಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಕೊದ್ದಿ ಮಿ ರಂಗಳು ಮೆಸೇಜ್ ಕಮ ಗಬೂ ಕುರ್ಮಕಿ ಮುಹಿಮ್ ಕಮ ಮಿಯದ ಅವಗೊಂಡ್ ಮೆ ಮಿತಾ ಮಿತಿ ಅವಗೊಂಡ್ ಮೆ ನೆತಿ ದಾನೆ ಮಾ ರಾಜ್ಯ ಒಣ್ಣಾನೆ ದುನಿಯ ಒಣ್ಣಾನೆ ಎನಸ್ ಅವಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಫಹತುಂ ಅಣ್ಣ ಮೀಹುನ ಅವಗೊಂಡ್ ಮೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಕೊದ್ದಿ ಮಿ ಹಿವ್ವರದಿ ಮಿಕ ನುಕುರ ವಿಜಕಂ ವඤ್ಞಾಮು ಅವಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಅದಿ ದೆಂ ತಿಕುದಿ ಮಿತಾ ಮಿ ಪೋಡಿಯಂ ಗ ಮಿ ಬಹ ದಕ್ಕಂತಿ ಬೆ එම අලගොන්ගේ අමාසකී අලගොන් මෙන් මිතන ඉතිගෙන් දාරුග අලගොන් මෙන් මි ලිබුණු දිවේ රාජ්‍ය නුනි අලගොන් මෙන් මි ලිබුණු මාලේ මෙවර රීති මාලේ ගොතුගේ දෙංගන්න ජෙනරේෂන් එක දෙන් ජේනි මෙවර රංගලු මාලේක දෙංගන්න ජෙනරේෂන් දෙන් ජේනි මෙවර රංගලු රයිතුන් තකෙන් උලේ මාලේකේ අලගොන් මෙන් දෙංගන්න ජෙනරේෂන් එක හවා කොරන් ජේනි එනු ගොතක එකන් කොග්ගෙන්නේ අලගොන් මෙන් එක හම ගාමුස් දෙංගන්න ජෙනරේෂන් එක රංගලු හිඟෆසිය දිරොල් මෙන් නොදිබෙන් හම මි ගොතන් අනෙක්කස් මෙවහ දක්කා කුරි නගන්න තිබෙන් ජේනි එම අලගොන් උම්මේදු කරන් මියදුම් ಫೆರಿಗೆನ್ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಯ್ಯುತಕು ಮಗವ್ವೆಸ್ ಗೊಂಡವ್ವೆಸ್ ಅದಿ ಮಗವ್ವೆಸ್ ಖಂಡವ್ವೆಸ್ ಕುಂಡಿ ನಾಳಾನಕಮ ಮಾದೆ ವರಾಗೆನ್ ತಿಬೇಹುಣ್ಣತಿ ಟ್ರೈಬೋಟ್ ತಕು ತೆರೆನ್ ತಿಫೆನ್ನ ಕುಂಜಕಿ ಬೇರು ನಗ್ಗಹ ಕುಣಿ ತಿಫೆನ್ನನಿ ಹುರಿಯಾ ಟ್ರೈಬೋಟ್ ತಗೆಗ್ಗ ಬ್ರೇಕ್ ಓಟಕ ತೀರ ಕುಂಜಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಬೇಕು ಖಂಡಂ ಎಳೀಮ ಏತಿ ಅಸ್ ಲಗ್ಗಣಿ ಮಾಲೆಗೆ ಗೊಂಡು ದರ ಅಂದನ ಅದಿ ರರ ಗೊಂಡು ದರ ಮೇಣಿ ಹಮೇಕೆನ್ ಎನಹುಗೆ ರೈತು ಕುರಾ ಕಮೆನ್ನು ಏಮ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆ ಹೀನು ಕುರಾಂಬಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎದ್ದಾದಂಗೆ ಅದಿ ಗೊಂಡೆ ನುವಾಣೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎದ್ದಾದಂಗೆ ದಕ್ಕಿನತ್ತೋ ವಾಣಿ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಎದ್ದ ನೀವೆಸ್ ಬಡು ಗೊಂಡೆ ನುದು ಉಹದೇನೆ ಸಾಬ್ ಮೆರಿಗೆ ಏಮ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆ ಜಪಾನ ವಾಂಬೇನು ಮಿಯಾಮ ಸಿಂಗಪೂರ ವಾಂಬೇನು ಮಿಯಾಮ ಹುರ್ತಮ ತಾಹರು ಬಯಕ ವಾಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆ ವಿಸ್ನಂಜೆ ತಾಹರು ಒಳೆ ವಿಸ್ನಂಗ ಬಜೆ
em algon arabboda ummedu kuran evs befol ko de medum ferigen evs ta kunala kuni emihok amedde ifangos emihake kuni emihake dustbin la de ko ta nimmafia warabboda fasiya bimikanta em content creators mikota visnumuga visnage michi boda push ko de wafia algon hen mige rangalu natijang algon men nirvidane singapore wa men me imarat enu hodam wiki japan wa men me high speed train enu benam wa wiki furtam hoga algon men ge sikundita algon men taraggi koramvi mihiraka kantattakum algon men durwa mududarakam durwa tahiru mihunda kawwa em jaginu algon men e sabun algon men den e sam stop jene singapore wa japan wa den ham algon ham zuwanun ham dem men message ki warab energy hori bayake zuwanunaki rangalu gotuga rangal me huriya wakotebbes creative visnuma tibeful visnare huri massataka hallu hodan egadata beenu kurare social media ga mi flip kuran egadata beenu nukurashe bike content anakatu kuran beenu nukara algon me visnamvi kihinetto huri hallu taka mi algon me mi massataka hallu hodan egotan masake kurumun innovative mujtame bina kore virunima government kuriyara midani दुनिया के कुरियरा हुरी हम गाँव में तो होगा हम वारा बोडंग एंकरेज अब कुरे इनोवेशन ना किहिनेत्तो तिमन्ना में के मुझतम हो के मी हुरी जुआन उन्ना एम्मे प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बेनु कुरानी एंटरप्रेन्योर्स न हेदुमा आमेल द व्यापारी वेरे का वुमा अब तो जुबकद्दा का नूने विष्णम वेकी विष्णम भी आमेल द फैमज ते दो आमेल द व्यापारी कुरिया गेंदार विष्णम भी एगो तो विष्णम फरा भी एकमे अब हासिल करे दुनिया का हम आबदुस मी ओन्न को तकी एमिया को खामे गबू को के हितु गडी गबू करम फेरीमा एमिया का एकमे मिंबर कोरवा बोडा बस ए एकम वरक बोडा अलगोंड सजिरबा को फर कांत तके मे हितु गडी गबू करन जने मिकम की कोरेवेन कम वाण कम तिमन एक हासु कुरान कम गबू को कितम बोड बेरिया कोरिमति कितम ओंद को कोरिमति बस कितम वरगो जंगली तेरे वट्टादिस कोम जंगजे के सोन्नाने नुकुम वेन दोरे एदरो फेन्नानी एदरो होदंगोले बायका एदरो फेन्नाने एक हितुगाडी गबोकन कोफिया एम अलगोडके उम्मीदकी हम अलगोड में हुरिया दिवे जवानकी वर क्रिएटिव वर प्रोडक्टिव मी गवम मुಳಿ दुनिया हिदुमेत्तरी बायक गोतुಗ ಭೂಮಟ್ಟಕ ಅದುಂ ಕಂಡಾಳಾಗೆ ಕುರಿತ ಮಸೇಕೋ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಯದವರ ರಂಗಳ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ನಿತಿದಾದೋಕಂ ತಿಬೇಫುಳ ನಿತಿದಾದೋಕಂ ತಿಬೇಫುಳಂಗೆ ಕುದಿನ್ನ ದರಿನ್ನ ದೇನೆ ದಿನುಮಗ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಕಂ ಅಬದು ಕುರಿಯದಾನ ಬೇಕಮುಗ ಅಂದ ಸುಬನ ಲೆವ್ವು ಇರಾದ ಕೊರವಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ನಿಮಗ ಹಾಸು ಕೊರವೇನೆ ಕುರಿಯತ ಉಮ್ಮಿದ ಕೊರಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಬಾಬಾ ಮುಬಾರಕ್ ತೋಗ ಅಮಿಬಾರ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ತೋಗ ಅದಿ ಮಿಖಾದ ಕಂತ ತೋಗ ವಿಹಸ್ ಗಿನ ಫರಾತಕಂ ಬ್ಯಾರೆವು ಅದಿ ಮೇಬರ ರಂಗಳ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಕಂತ ತಕೊದ್ದ ಕುರಿಯದಾನ ಅದು ಮಿಖಾಕಂತೋ ಬ್ಯಾರೆವಾ ಕುದಿನ್ನ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಫರಾತಂ ಇದು ರಹಿತರಕ ದಿನ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಹಮ ವಿಷ್ಣಾ ಕುರಿಯದಾನ ದೆನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ದೇ ಬದ ಇಚ್ಚ ಬುಂಡದ ಬೇನು ಹಮ ವರಬೋಡ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಮಿ ವಿಷ್ಣುಫಣ್ಣ ಗೊತಕಿ ನುಕುಳದುಂದದೆ ಕಮಕಿ ಹಮ ಫೆಣ್ಣ ಹುಣ್ಣ ಕಮಕೆ ನುಕುಳದುಂದದೆ ಕಮಕಿ ಫೆಣ್ಣ ಹುಣ್ಣ ಕಮಕೆ ಕೊಮ್ಮೆ ನುಕುಳದುಂದದೆ ಕಮಕಿ ಫೆಣ್ಣ ಹುಣ್ಣ ಕಮೆನ್ನು ಅgon me ekan gabus korenje e mental health awareness mikakanta kuriya migendanjeni mental masata ki sama balita ki huri bajaka agon me gabu korenje mujtamoga madonu gabu korumun dani ves ei agon me ekama farwa bori mar hitaki ves oganne me kidney kis oganne sikunde kis oganne hita balije gota kidney balije gota sikundis balije na kalon me gabu korenje agon menna by far me sikunde balajuni me gabu nu korvige midani e bali nu jehne cheka henna insana ko ayaruga me huriyata ka balaje gotta meheri agon mufadda ema e farwa aburi em agon men mmms ekada kantata dimawajja anusho gotaka kujja kolekan dimawajja datika molinya depression na noniya mu panic attack mehiraka kantata ko uleka wanya viha savaka ekama be rangal bayka rifo kofa ekuja farwa hodan ulumaki ekudina rangal mustaqbal hoda devna kame ema mihira mi kan evianas kriya ko gen goski kama wanya agon menna am gas rangol mujtabe bena kono fasiya vegen dan ema agon hama he duwa ki agon mege zuwanunna agon mege mustaqbal ge leaderunna allah subhanahu wa taala wara kame mustaqbale minbar korum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh शुक्रिया मेयर
den haflaga kuriyangwati duniyage nafsani dulehokamge duas faha kurumge gotun islami mushir sheikh Ilyas Hushala deva presentation e بسم الله الرحمن الرحيم دان فوق فيران إلو بيجن بيوا نو ولي دم ولي نلا لا ريتي مي جزيرة ترتهوغا أرغن من لبي غدا كيرنتي وانتا الله سبحانه وتعالى حمدا شكر قرآن أدي صاف طاهر ومكي صاف طاهر كمكي دينوغا بايكان أرغن منا مغنى وادبي ما نبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوات سلام لبون يدي دعاء قرآن أدي من صلوات سلام غاي كليغ فانوغ آل أصحاب شامل قرآن مال سيتي ميجا أدي مال سيتي councillor adi DG mefrot SG adi DG adi emmen shamilu agota Mali city council ge lobuweti lefaweti hahuraweti hivvarugada muwazzafun adi emmeha jalisun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade අගොන් වාහක ෆෙට්ටුම කුරින් අගොන් හිතන් අරා ඉච්චේ තේෆුන්ගේ හිතුක උපදේන ෂූරකේමි මිරේ වර දම් වෙජ්ජේ කායිච්ච කුරිමතිගේ හුරි ඉලියාස් අනක ආහරුමෙන්න මි කායිච්ච සාදෙමදු හොරහ කෂේමිවි අගොන් දන්නවම තීරාද කරවි අගොන් මාගිනේ ඉර නුකුරානං හුරහ කන් නුවානං mi mawlu'a sushu arakame ma gineiru kurmaki ei gineiruwa waraka ama gastric wani ehwema avaha kewma fursat dinu watta kaalgondu kurukollana ade sihi dulehe komge wahaka mi mawlu mi miedu muli duniyege waram muhimmu kame digen mikamataka khassa masakettake kuramunda موضوع هذا كوريغا مفدا باليتا فتريله فهرغ مدوه دان هن وسميدو باونه فوا مي ټیکنالوژي گوتون كوريرا فوا مي دنياغا مفدا باليتا مجتمع تريغا ايوا فتريله گينوي اهمومگه سببون خاصكو زوان عمرغا مي باليتا تحمل كورا كودينتا وس ميدو ايبتي امويما ميدو اورگن مي وربط سمال كم دينجه موضوع مي mi point aneti malgondu ishara kollana slide bada kolla ingeto ade mi hagigatuga mi mental health nuata sihi dulahe kamaki mi insana libe furihama halaten ingeto ijtimai gotum vet adi nafsani gotum ves adi enage visnumuge gotum ves e halatun ekkibave duradda halataki ei enage e dulehekama libe unikame ema e dulehekamun miha balimodukama kadanje sababta denegane e sababta hallu kurumattaka masekke kura kurume mi mental health kiyayaki ade mi mawluga kuriya diunu kurin algondo kuram beenuwa suwale mi bali madukan mi medweri wani hama iman kan dabumuge sabun he ei waragine mi hunna visneni mi evves haliga as bayyen nune miha iman terikam wargada kurima rangaluwa kameke ekamo hagigata ki ehna nu
මීහම හගීගී බලිමඩු කමේ මීග මේ බලිමඩු කන් දිමාවන් එකි සවුත එබ මෙදුවරිවේ මිකමා ගුඩේ ඩොක්ටරුන් ෆාහ කුරව්වාෆවේ ඉත්තිමායි සවුතව සුන්නකම අදි බයොලොජිකල් සවුතව සුන්නකම අදි නෆ්සානි සවුතක අදි රූහානි සවුතව සුන්නකම එම බෑවර සවුත මියා මේ කන් දිමාව මට්ටක එබ කුරිමතිවේ අද එගොතුන් මේ බයොලොජිකල් සවුතවගේ තෙරේග විරාසි හමත් මේ වාර්තවා බලිතවස් මීග එබහුරේ දැන් මේ සවුතක ගුලේ ගොතුන් බයොලොජිකල් සවුතක ගුලේ ගොතුන් ඉතර අල්ගොන් වාහක දක්කා කන් නැති මේ බසරාය කදරු විකුන් කාල කමක වානේ ටෙලිෆෝන් නම්බර අංගල ඉංගිලව්වානේ ඉල්මි ගොතුන් මිකන්ත දැන් අන්න නෝන සල්ගොන්ගේ මෑදාන නෝ ඉල්මි මිෆද ඩොක්ටරි වාහක දෙකුන් එන්න මේ සල්ගොන් මේ පොයින්ට් මේ වාහ කුරි මේ කමකි මේ එව්ස් හාලක බය මිහුම් බුනා ගොතන් හැම එකනි ගුරුවන් කියවා දුආ කො zikr කුරි මරංගලු වාහලත එහෙන නෝන් හගීගතුගෙස් මේ බయ్య අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බయ్య බාවනුලවා එබయ్యක ෆර්වා ඉල්ලවා ෆමෙනුවි එහෙම මේ බලිවල් තහකි මේද ඩොක්ටරුන් සාබිත කුරා බලිත එහෙම අල්ගොන් මෙන් ගබුල් කුරන් ජහන එහි සම බලිමඩු කමකන් එයා එක්ක අල්ගොන් මෙන් රෝගා ජහුනීමා අල්ගොන් මෙන් ගුරුවන් කියවීමක රෝගා රංගල නුවාන දෙත්තෝ අව පෙනඩෝල් නගන් ජහනේ අව අල්ගොන් මෙන් විස්නන් ජහනේ ගොත කොම්මෙ බయ్యගේ සබබ්තහිග හිෆන්ජේ හැම එබීදාන් මේ බලිමඩු කමක අල්ගොන් ෆෙන්නන් නැතස් හගීගතුගෙස් මිකාල සබ්තක මෙදුවරි වෙගෙන් ಕುರಿಮತಿವಾ ಬಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಮಾಡ್ಕಮೆ ಆದೆ ದೆನ್ ಅನೆ ಸವಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದಾಳವಾನಿ ವೀಗ ನಫ್ಸಾನಿ ಸವತಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಕುರಿಮತಿವಾ ಕಮ ಎಗತು ಕುಲ್ಲಿಯಕ ಮಿಹಾಯ ಕುರಿಮತಿವಾ ಅನ್ನ ಮಿ ಶೊಕುತ ಕುಲ್ಲಿಯಕಂ ಅನ್ನ ಹಿತಾಮೆರಿ ಖಬರ್ತ ಏನ ದಿಮಾಫ ಹಿತಾಮೆರಿ ಕಂತತ್ತಂ ಅಬದ್ ತಕರಾರ್ವೆ ಏಕಂತತ್ತಂ ಏನ ಹಿಂದುರೀಗ ಹರುಲಾ ಗೊಸ್ಸವೆಸ್ ಮಿಕನ್ ದಿಮಾವೆ ಅಮೆ ಎಗೊತ ಮಿ ಹಿಫೆಟ್ಟು ಮೆನ್ ನೆತಿ ವಸ್ವಾಸ್ತಂ ಆಸ್ ಇಂಗೆತೋ ಹಿತಾಮತ ಕುರಿಮತು ಮುಗೆ ಸವಬುಂ ವೆಸ್ ಮಿ ಹಾಲತ ಮಿಹಾ ವೆಟ್ಟಿಗೆಂದೆ ದೆನ್ ಹಮೆ ಅಗ್ಗ ಅಲ್ಗೊನ್ ದೆನ್ನವಿನ್ ಅನೆ ಸವಬಕಿಯೈ इज्तिमाई सब den jehon slide mi slide ni vij den jehon slide ada ijtimai sababta uga kudako algondu madkollam beeno tankola tafsil ko ade ijtimai sababta uga terega fahan kurabba fani mi fannuge beefulum vidalwani ega terega mi aili masalta ane mi harukashuma aila terega mi algonomikia geveshi aniya mi kahalakan kamuge sawbum ves hama egotan ijtimai gotun miha ekaheri kuruma noni ane ene denje support denje farata kun nudunuma hama egotan iktisadi gotun e anna prasha takum ves ene warabbodu asare kurakama mi balita feturen mi mawduga mitan kologa algonu hama kodako huttilafa itura tafsir kollam beenon hagigatuges mi huriha gina balitakegge ijtimai balitawge emme bodu sabab Allah subhanahu wa ta'ala wahikurawani wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamihun ge getakuga tiyabamihun na hinghama jahuma ufala aram labwa fave hinghama jahuma ufala arama hamhiven kan tiyabamihun ge getakuga labwa fave insana ge karamata ki ei insana ulene rangalu tanen hurun tibefulum ballawa me komme makhluuga ves e makhluuga ke duniya ga ulere makhluuga ulene tanen hunnane e makhluuga ko wannane
emme deremenu telefon ballawa duuni sufa sufi darin awmuge kurin ege hali nestu hadane tayyar qur'ane hama vida emme deremenu ballawa hinyaddan den horutan hada funnane insana ge karamata kiyi mi kan hasul numuge sawbun wara bodati badalta mi balimadu ta eba feture mujtamauga algono mi akhlaqi masalta ves ingeto mi wakkama tekuma feruma mikale masalta ves algono na mujtamauga zuwan kudin oiselli waselli eba ulehen mibulehen ekammatin mikammatin iggen aneggen ekogga katorolafa anegga katorolafa jahafa laachara bichara miuleni kivegento mihuriha ichges aslu sababa kimi mi dennevi sababu algon men insanunge karama gelle gota algon menge diriulum battame fa algon menge mi dunia Allah taala labwa fane algon men nattaka wallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a mi dunia ga waha iche timang ilahu taala le vitiyaba mi hunnattakai Allah subhanahu wa taala wahi koroni alam takun ardullahi wasi'atun Allah taala ga mi bin tanawas wege nuwe heje mifada tanawas bimegga algon men levvi hinduga algon men mi ulem mijeheni wannane tanen netive me vure bodo nikameti kama ki ko bato insanaka den konfada balimadu kametto den kurimati wane algon men midakkani abadi bodunuwa wahaka algon men midakkani algon maaddi ehiteri kameddigen abadi bodko nuwane ingeto insana karamata ko ulene tanen nudekki den kinatugunto e abadiyeves adi mujtamaage terega hori massatakeves rangal nukureven huriha massataken ufadigen men insanaage karamay gelligen da hisabun mifada bodati balimadu kantaves feturugen midanoi miige sababun ehem wegen hagigatuges agondo egbus gotaka telefon nu sida gotega notan nuba manege nonangawati verikamege emme muhimmu masuliyata kawanjeni e rayitunna bowiya ohiya wahikan libena magu dakkadinu e bowiya wahikan hodadinu mi awgono mi danno beenuwa wahake miedo gaanonuga mi rayitege asasi haggege gotuga liwenje waruge kamike rayitun as mi irrashun anerrasha badalwe hijura koggen algon men ulem mijeni faharaga mihe ko won fan kikonto amille raddu kollafa maliya mihun ettam wambi mi miedo mi qawmuge kankam battam we fa iggoy ingeto huriha khidmat taken ettanaka awmuge natija gotun emme majburubi kiwa dinuma darinna kiwa dinuma adi enum wes mi sihi gotum wes khidmatan hoduma taka ettanaka jamawa ehema egota ekanta battam wefawti ekankan rangaluko algon menge siyasat eba rangalu kurang eba jehe emmenna mi bowehi awa ikan libena gotaka erun algon menna mi mental health kiyaga wahaka algon menna bevidana hafla eves algon menna reach statement eves devidana algon men bainalaqai femwaruga mikam faha ko mikam khas samalka weddena ves punavidana ehen names mi magano asas algon menge mi bo hiya wahikamge asas isi haggo rayitun libidige nuni mifada kankamu algon men salamata nuwana kito sallallahu alaihi wa sallam hadith basfurega annani ma min amiri asharatin illa yu'ta bihi yawm alqiyamati maghlulan la yafukkuhu illa al'adl diha mihegge maccan iskurawun mihe ko iskurawun kam gawinamis diha mihunge macca veriya ko iskurawun kam gawinamis emiha qiyamet duhon annani kastolu elu vigem wa haluge e kastolu ngena natta nulewena emihun nameduga adulweri kamaykuga ena me amal koggen noni adulwer insafa aykuga emmen terega e mihe ko iskurawije kam gawana kuran kan kunranjen emme muhimmu en asasi haggumi bohiya waikan hoda dinum gasa adulweri kamayko ekan kurawene nizame muli mi gawmuga gaayem be fawon je gaanonu galiwi gan namaysa eiki veriyege hewfu kamum wes kodden je kamanno agon ga bul kuragotuga mifada balimadukam
algon menge mi zuganon salame kurmattaka algon men kuramvi waram muhimmukame kito sallallahu alaihi wa sallam hadis kurawa fe salasum min sa'adati ibn adam dariyaga tin kame ve ei baajjaveri e tinkan hamoyjekam gawana mene ki baajjaveriye hadis ganna nemme furtama kam ka al mar'atu salihah hiya lafa ambe adi devana kam kayna al maskanul wasi' tanawas ge timwana kam kamennani wal markabul hani aram ene dubwale sawariye evarhim baskale ve sakale ves en aram kamaek dubwale ve sawariye en atugotu mitinkan hawejjekam gawana den ene duniyega liben huriha baajjori kame ufalen ene libuni ege tereng emme muhim ekkame gegotu kam yoti tanawas gedoro ehma mi kamaki mi algon deke gotuga mi ittimai gotum mi kankan rangol kurmattaka algon men kuranjehe kame komme ves ekama khas samal kamde mi balimodu kama ves algon midannone hadis ka annani muslimun nabiti wa farriqu bainahum fil madaji darinta diha aharwi ma ekudin ettanega nuninda washe note rajaga dashka nuninda ingendega nubati bashe ekamako medu ulanje halatiki ko bato ambi membe fan dan kuran nukari fami tibeni en emmas demas timmas minkan algon ladwati wanje wahakata mi hunnani ingeto amilla gawme libifa algon men e gawmuga mi gawmaki muli duniya reeti tanegge gotuga algon market kormunda tanegga beru mihun as ufa hoda munda tanegga rayitun ulenje haluge wahaka midakkani ade den jehun slide hame egota ruhani sabtavis miga kurimati wa kama mi kama behe mahirum vidalwani ebe shakkennen hagigatuge simasat dimae fativi bay mihunna algonda asbaddalvi ruhani sabtavis miga hure ehma efa sabtan hunna kam gawanama ega hama mi zikr kuruma dua kuruma ghafil kamun ikkibawun mi waram muhimmu kame hame yakuga faafatakun durhelive tawbawumge magu ikhtiyar kurmaki mi kaman way parabodu halle ade islam deen den jehon slide islam deen insana ya balani hame kani enage jisma kanno insana ya balani enage jisma evran enage ruhaniyata ehwima islam deenum mikahale massataka khasa samal kamedde islam deenuga الله تعالى وحكر وني فإذا سويته ونفخت فيه من روحي دنت من إله سبحانه وتعالى آدم جفانو إكف حد وما فوق دنت من إله هدبي فرانا لما فرانا يا إنسانا نفسا جسما مي ديتش إسلام دينوغا تريتو مكوراني إهن بيما مكال مساتكن إسلام دينوغا خاصة سمال كم ديفاي موني islam den jehon slide islam dinuga allah subhanahu wa ta'ala wa hikrawani wala taqtulu anfusakum inna allah kana bikum rahima tebamihun ge nafsuta gatul nukurashe ham kashwarun tebamihun na meduga allah oga tere odigem hemma allah ta'ala oga tere odigem ve algon munge nafsuta ka meduga algon munge nafsani halata meduga algon munge jismuta ka meduga ves हम एगोता कीत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबनी ला दररा वला दिरारा गेल्लुन दिनु मेव्स अदि गेल्लुन होदागतु मेव्स नो मीहेक गेल्लु में दिनु में अदि एना अने एहन गेल्लु में होदागतु सेमिय केने गेल्लुन दिनु मेव्स ने गेल्लुन लिबुगतु मेव्स अदि गेल्लुन दिनु मेव्स नेते हम एगोता इस्लाम दीन बारलनी इंसाना हम जहिगेम वा enage nafsaki aram libigem wa nafsekam gawon hingem jehigem wa nafsekam gawon ema hingem jehumang emme bodu mi nafsan emme bodu hingem jehum mi libbadani enage ruhaniyatun ade e ruhaniyata denje kana digen allah taala egotuga lebbi emme bodu ekkana ki ruhaniyata on emme bodu ekkana ki mi kirit qur'an الله تعالى وحكرني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين تمن إله سبحانه وتعالى من قرآنك مؤمنون شفاء أدي رحمة باوا لبيمه دن جهون سلايد دن أولو هما
දන්නවාලන් ඔති මිසාල මි සුවාලේ අල්ගොන් මෙන් මීහක මිසාලක නෆ්සානි حالته මෙදවරි වි එක්ෆද බලිමඩුකම තහම්මුල් කරමුන්දා මීහක ඒ මීහක මෙදුග අල්ගොන් විස්නාගෙන නොවානේ එයි ඒනගේ නොබෑ කමුන්නේ නොත ඒනගේ ෆාෆේ විරි කමුන්නේ ඒ حالته එනේ දිමාවේ ෆයොති මුසීබතක කංකම් මෙදවරි වණීකි එවස් حالගේ මීහගේ නොබෑක ඒ අස්ලකී මීහගේ නොබෑකම කුන්නෝ Allah subhanahu wa ta'ala imtihan kurawwa duniye mi duniyeke kitemme rangalu mihaves musibata medveri vedana e evves hale genage noba kama kunno ekamuge emme aligada hikkaki mai nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ki rasul sallallahu alaihi wa sallam hadis kurawwa fa emme boda musibata ka kurimati ha nabi be kalun kamuga nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ge haydari kalum viruga hadari kalun amilla aippulun fastan levvi konfata bodu hit miheka musibate kurimati war emme bodu em musibata kiyenage darim ena kurimati ge marwegen diyo rasul sallallahu alaihi wasallam fatimatu ge faanu fiwa huriha dari kamal enumves ekale ge faana jehi wada genne viduttura taka gonjun taka ekale ge faan uhud hangurama ge fera defulu binda gen diuma ekale ge faanu ge hashikolun le horu gen diuma mifada etakkame ekale faana awahara gen diives yahudiya kudin zaharek ge sawmu hiddhatikama nutanawaskan kitamme haves ekalege faana kurimati ehmwima ege maanennu ekalege faana sihurus je wada gennave mihaku hitan ara faana sihuru jehene war goskon ule mihke nune subhanallah kitamme maam miha sarangolo ehm algon ali alwalem ulani mifada balimadu kamme tahammul koramun da miha miduga algon visnum bahattan jeheni ei kommehen ena goskon ule tiwe ena zikur nukura dua nukura namaz nukura ti nune kitamme rangalan ule mihka ves mifada kame medveri vedane kita sallallahu alaihi wa sallam hadis kurawani ma yusibu almuslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adan hatta ash-shawkata yushakuha illa kaffara Allah biha min khataya muslima kan emeduru akantatta kambodume an musibate ena mi hitama verikame ena ya mi gilam verikame nuni undagu kurwe mihege faratu min kom hatta shaukat ei kattekam gavinames ena katten here heru misaka balle algon kairuga algon menge anga katten alagati e here herum ves ei Allah subhanahu wa taala ena kaffara ekamga ena kure hori faafata kaf ena tahir kurawmataka meduri kurawwa kameke e muslimun nange dimawa kantattakun dimawa balimod kamun emihunge nafsu tahir wegen dani ege sawbun حديث كأنني لا يزال المؤمن لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة مؤمن أنهنا يا مؤمن فرهنا يا كان كريمتي ومصيبات جهمون دانية حتى يلقى الله وما عليه خطيئة قيام الدوهن الله حضرتك أنا الله بدل كرا هندو أنا إفس فافين نوحال هم بيما إيه كان أنا يا صافوة تزكية إبليبه تحمل كرا ميهنا هذا mi war muhim hadisayen hadisay ki ei anghene e anghem miha mi kike bunane mi mihar munakam gawan mi ane jinni alagen kahala gotaka ena kashfuwane enak awros kashfuwane anghem miha mi awalani nuata sara arai boga mi awalun ei names algon mi hadisa funko visnali iruga algona visnigen dei waragina ilmerim vidalone ei jinni alagen nota awalun nota mi espina ge sawmi fada kamegge sawbunna ekamu algon mi hadisa visnali iruga algona visnuni mi vedane faharegga mental health ge masaleka ei kibegen anhe miha rasul sallallahu alaihi wasallam arihuga ewahaka dannawani timanna dua koddeshe mikan numa den rasul sallallahu alaihi wa sallam irshad devani ketteri vejje kamgawana kamana swarge hutte den ekamana edeni hen kamgawana hame ken dannawa deshe allah hadratuga timanna mihen wa hinduga timanna awra kashfunuwa den allah taala hadratuga rasul sallallahu alaihi wa sallam dua koravi egota ena beenum vi e haluga ketteri kama go swarge hodan komme kas algon migen mi wara hen gotaka visni algon denne algon hitan eri
mi aslo jinni adagen awalumuge halatan nawa kitu sallallahu alaihi wasallam ena dennevi misalaka qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq ruqiya qurasham yani ayat ke kiyawa faharuga vedane ei fitu jehun nuwata mikahala mental masalege sawabun ena dimawa halatiki den agon men war rangala dannan je kitu sallallahu alaihi wasallam duniyavi bay kankamuga ekalege faano vidaluwe antum a'lam bi dunyakum tiyabami hunna duniyavi kankamuga tiyabami hunna ma rangala engene envema ei mi kadurru mi kaduru chodu kuram wegen bayko ulaniko ekalege faana feni wadaagati tima sual korvi kiyati kurani bunani timanna mi jodu kurani jodu kurima anna kaduru foni we famire den hadis kurawani antum a'lam bi umuri dunyakum tiyaba mihunge dunyavi kantattawga tiyaba mihun ma mola engigen we ema faharega ei doctri ane madua misalaka hormones tahukon demme algon men kuri slide ges dia fadan biological virasi nota ane e kommes kala hormones take madumuge sawbum wa kam ga wa nama ekalege faano faharega e devvam wi irshad nudewa faane e dairain e gotuga ehem wima ei sida misalaka sihuru ha huruge kamen nama nota mi hasadage nota mi ainuge kamen nama ekale faano mi kiya vidal wam wi ayat taka nota e dini irshad devise wallahu alam komme kas agonna mige muhimmu tankolaki mi halatta eki mi hunna eki goggotan eba dimawe e dimawuma ki e ves halige mi hege huri nubakamakun emi hege huri neggani kamakun nune war rangalan ule mi heka ves mi fada kankan medveri vedane den jehun slide mi nimen hama de tin slide vejje den mujtama ane mi ailaya mige dawru ingeto mikan rangal kurma algono mujtama mikan rangal kurma emme bodu ebbarlu denvi support dinum mikala balimadu kan tahammul kura mi hunna ingeto ei mi emi hunna shifa livun gora muhimmu kame algon me ikam denegane ekala kudinna support dinu ama ya kuga algon menna visnun engun ane mi ekudin e dakka wahaka nuwata e kudinge faratun efada balimadu kame tahammul kura mi hunge faratun algon menna e kan getuwe nuwata ingiresin algon me buna go taggetu e kudinna alalu ingeto ei kiha warege kamekkan algon menna tasawwurun hama eya gotuga algon men nubelun ei tegegge gotuga ekudinna ki ei balimadu bayegge gotuga dekigen one negative ko ekudinna meduga no visnu ekala kanka meduga algon men positive ko visnu mi algon deke gotuga mi mujtama ugaves adi aili femwaruges algon men mi bali halatu tahammul kura kudinna nuwata balimi hunna e kan rangal kurmattaka kurawene warabbodu kame den jehon slide mi kan algon menna war rangala may nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ge siratum fennan e boy mi haro kirit qur'anu ge huriha kamaka misal tak genna wafawe huriha algon men munani ta qur'anu ga algon menna benu wa huriha kame wan ade huriha magandu misal tawani den ege teren istinbat kuranje tafsili kankan ei ilmu weringe dawro science weringe dawro ingeto ekamako guruan ga nanna mental health e nanjahagene hama egoto rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadith fudaga min kamegga tafsil ko ekamako ekalege fan ge esiratun algon men negene mikala kankam ga amal kuram wi goy emeriti misal ade ehem wegen allah taala wahi kurawani ولقد صرفنا في القرآن من كل مثل تمن إله سبحانه وتعالى قرآن کا كم مثال جنبي مه هم يقولون كيرت صلى الله عليه وسلم بهيقولون الله تعالى وحي كرواني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسول صلى الله عليه وسلم کے گیا کروگا تیبے ہمیں رِوَتِ نمونہ وے
එහෙම මේ මවුලුගස් මිකමුගස් එව්ව ශක්කන්නේ එකලේගේ ෆානුගේ ගාකොළුගා රිවෙති නමුනාවාන අලගොනම් බලාහිංගා එකලේගේ ෆාන් දෙක්කේ රිවෙති නමුනා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වාලිහි වසල්ලම් මිස්තකුන්ගේ හිද්දතිකම උෆලා එකංකමුගේ එකලේගේ ෆානු බෑවරිවේ එමි හුන්න එකලේගේ ෆානු මුවාසාත් කුරවා එමි හුන්ගේ අඩු අස්සවා ඒ අඛලාකුන් අලගොන වෙනන්නේ මි මෙන්ටල් හෙල්ත් කියාගස් අලගොන් මෙන් insa mi nafsani dulhe kamuga gengulen je emme riti uslubaki ekudin dakka wahakatan efada mihe dakka wahakatan adu humuge e tahammul kurumuge qabil kan algon menge hurun hame gota tiefon balla mi nuba amal zine amalan ara gannan zuwana ko as e rasul sallallahu alaihi wasallam ari hugam dannan tibannan izuna deveshe e allah ga rasulaye kan kurma e rasul sallallahu alaihi wasallam devvi jawab ballawa ekaleege faanu wara riitukon wara riiti usluubakon e jawab devvi ekaleege faanu idalwani tibaage mammeya ruhenan heyye e goywa tibaage dattya ruhenan heyye ekan medweriwa ehindu ena emme fahun ena emme ruliyanna kamege gotuga ekam wegen diyei hame egota wahakege ade sahabinge tere inde sahabiye namaduga i kuri koluga namad tere wahaka dakka dekkun haram kame e sahabiya kan engi wada ennu gannawa es sahabiya mi kimbisse mi eluni den jehigen huri sahabi mi sahabi mi dalone alhamdulillah kimbisse aluwa bara jehigen huri sahabi kofa iskuruvi namad tere wahaka dekkewima ehen kofa iskurwa tihen nubuna shebuna ingeto mi protama atun ishara kore ekama kos ane mi numune kine vi anaka wahaka dekki bunima anakasena faaga jehi ingeto mi hadisa komme ka singafe miskit terega rasul sallallahu alaihi wasallam namadun awadi wadagen mi emiha mi dannawani e sahabiya mi danna sahabi e wahaka naqul koddam vidalani fa wallahi allah gandi buname ma raaitu mualliman ahsana minhu timan kalege fa timanna nodekeme ekalege faana bure riveti gotuga ungannawa devvi be kale fa wallahi ma kaharani wala darabani wala shatamani aharan gaga nujahaye ahanna dima hadi echen nogowe ahanna dima echi nukiyubbe ehne kamako ekalege faana madumulikama ek vidalu wiye mi namaduga miistakunge wahakan evves min waren huddewegen nuweye mi namadaki mi takbiru kiyumaka min amadike takbir kiyumaka tasbih kiyumaka adi qur'an kiyumake ade ema kito sallallahu alaihi wasallam egeneste bi uslubaki ebe shakkene mi mawluga algon menna muhimmu wara muhimmu uslube hama egota rasul sallallahu alaihi wasallam balimi hun gata ziyara kuramu adi ekalege faano emi hunnan heduwa kurabun la basa tahurun insha Allah mifada du'a takun du'a kurabun ade hama egota fagirun miskinun efada mihunna ekalege faano mi madumoliwe eba mihunna ehiteriwe eba mihunna hedoko ekurvi e muamala takum vesalgon menna mi waram muhimmu namuna libigendani mifada balimadu kan tahammul kurami hunna meduge salgon men amal kuram vigoy kito sallallahu alaihi wasallam ge mi hadis ful algon faha kollam beno mi mawluga mi wahaka dakkar wara durun mi gennani misalaka mifada balimadu kamegge ule mi hayan algon men hiteriumuga waguttan heda kori algon hitan arafane faharga algon ge wagutu bekarwa munne midani ehna konno kito sallallahu alaihi wasallam hadis koroni man naffasa an mu'minin kuraban min kurabid dunya dunyega mi minsanun tahammul mi kuramunda musibata undaguta ekankamuga mihegge faratun efada kame mi nattal dimmiha ena kiban efada kame gengos dimmiha ekamun ena minju koddimmiha naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah qiyamah duhun Allah subhanahu wa ta'ala enaya mi efada dunya matiga ha mihegge faratun e koddin fada kame efada musibata kun qiyamah duhun ena fillawa devwane Allah subhanahu wa ta'ala adden jehun slide hame egota rasul sallallahu alaihi wasallam ge ehen misale
ekaliga faano kuda kudinna muamala ekuravi gotuge riweti misalo kuda kujjako mi mihama mentally gotun asar ko pori kujje ei ena gengulono nuair kiya duunye e duuni ane mi maru yeddo den rasul sallallahu alaihi wasallam e kujja e kene abu umair wara riti saada mizaje ke ekaliga faano e kujja heve gota mi himmama jehe gota wahaka mi dakkani vidaloni ya aba umair ma fa'ala an-nu'air e aba umaire nu'air vi kinebe e mi kala uslub takun wahaka dekkun e kalega fan dakwa fawa riti misal rasul sallallahu alaihi wasallam hadis quran te from balawa misalaka algonwen mihako misalaka miskita dan bangi goafa namadu wagutadda ena e wagutaki ei efada mihekan ena hiteri kan for kodden je waguto ehen kam vejjiya kito sallallahu alaihi wasallam mi hadis adu wasawa ekale fan hadis qur'ani la amshi ma aqin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha almasjid shahra timan kale fanu ge mi miskituga mastuwa swandan timan kale fanu i'tikafan inuma bore timan kalega faana ma heyo kam bodo egen we timan kalega faanu ge akhegge kamegga ene ko gagos waguttan heda koro subhanallah e alu kamegge gotuga wegen midani efada mi hunna algon wen kiya koron algon wen ekama taka waguttan heda koron ade misabunden algon ge mi wahaka mi slide tan nimuni emme fahu slide e slide ga mioti kina kunto ehme ma islam dino kurugotaka algon mi mental health ge masalaga algon men mualaja quran no tafarwa deni ega algon kurim sama denne fada mi kamaki allah subhanahu wa ta'ala ha bawa lebbi bayye ehen kam gawana e balige shifa wana e balige shifa eki goigotun algon men hodan jehene e gotun maddi gotun ves algon men hama duniyawi gotun ves ingeto e hodan jehe sabtawge hifagen doctor dakkagen ega scan taken haddanya scan taken hadda e suriya sabtega algono hifan hama e ay kuga miga emme rangalu gotaki dekan jamaa kurun ei ruhani gotum ves ekan kamun salam mattaka hama zikr takiyuma dua kurma adikirit qur'an kiyuma mikankan algon mengenan ehin kam gawana erun irad kurwiya ekala kankamu algon menge mujtama ki salama wegenba mujtama kam ga wegendana wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ಅದೇ ವರ ಮುಹಿಮ್ ವಾಹಕತೆಗೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶೇ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಮೀರೆಗೆ ಮಿಹಾ ಫ್ಲಾ ನಿಮುನಿ ಹುರಿಯ ಬೇಫ್ರೂಮ್ವೆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ එක වඩාගෙන දෙවු මරුන් දවත අරුවන් අදි හැම මෙමෙ බේෆ්රුන තයාර කොෆවා බිලෙ මිර කොල්ලෙවු මෙවස් වාහක දන්නවා අදි ශුක්‍රියා ಹುರಿಯ ಬೇಫ್ರುನ ವೆಸ್ ವರ ಬಾಜವೆರಿ ರೇಗಂಡ ಕಂಗೆದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು